busua wo firi mu no ebeboa amanyoma akonkan mani pani wo so mfaso efiri se ye wo ma akuro ye wo ma busua empo ye wo ma wo mind dia mane pane wo mu no entumi esbete na amanfo ento so mfaso emfa kekansem enipa ne wo mu no emfa konkoya de bone empo emane nkuntia foforo se sayobam na wo de onipa eya de pa e wo senya kopon faso na wo di hirawo eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo the nation sanka Oforisuo ro nyankopon hira obia no hira me black okuni kodoba for America akuyanso wo ha wuti Awurade nyankopon hira me maame Anita hotel so de na fidi ato ha wuti sa na senior contractor Kofi Job oni Mr. Yebo anso omuti Awurade onhira omuna okay onye omukase Oforisuo me kan kire man na wabodam wo sofo lai ho ne se ne pa woni mu no onya idimi no akwano komadini nti wafoso apetu abodam desania woni mfaso bia di mu atesania oni ne pa bia woni mu no wafoso aye jonkini nentira yetumu na asabodam ni wafoso stress kanso ne pa bi woni mu me ka chesa afo no so munti omugimi so no mo ma ne pa wo mu nimbie Awurade ammo se wonkwan be yesresrefo enipa bi nso dua mu eno da ne ho adia anka wobehunu se obetima hwe abusua ka wobehunu se obetima hwe oman ka wobehunu se nkofo bebire wo mfaso wo so entija agimini kofie kodware so ofiri babia wugina no wonan ntwai wonsanya wo ya bibia anyew manepa wo mu mpie ne gya azan ne pa na wuyi apie no da bia nipa bi da woni bone adi esubone ye wo mu ane boni ye wo mu omuda na di nemu won ne pa ne de won pese pie ma mfaso e baso ma foforo so ofiri ba bia wugina no traffic ni ma wugina no so ofiri ho ma me bi dia traffic mu a wo manum omunyina atekwan ne nche stress cap don no de akodidi abrama me ne nan ntwaye ene papa bi woni mu osole ya waka aga bibi betima pie won so ofiri traffic ni msesi ai wo tie radio won so mu obi tika msesi a wo besi no onyi lolo fo obedwane ene pa bi woni mo ma ne na di da bia no nko a wade ugina baabi o wura baabi no opie to baabi no okọ ene bone nko e woni mu no wada na di ma woni pampie na bibi wo mu akohumenti man na fo so abodam ma woni pampie na bibi wo mu school fees di papa na da ne kwensani wo baba da bi atwom dutimi musa na asem bibi pa wo mu ene pa bi wo mu menum pie na gya agenda subanfo no ayeda na die no ma bibi timantam wo konkonsan ko aba ko bitimentam obeso o kan asem kire wa mo amane ye Oforisuo so na de ka yakọ ene ohu so oba atim na obeso oba oyera mane a wo hia na ano de otika from me fro wa anyeso me fro so mi tu ba mi ni o wa o mi hu nya ukunu ka ya na atim mi hu konkonsan su no nko a o man ne pe woni mu mpie obi ani pa bebre woni mu ayeda to no akuru no wagye abufuo de aye ne pa se wuntimi ma nchen se wuntimi ni nkomondi because se bia betima gi bibia firi no obetima se du ato ne ne pa nyina akone eno ayeda de abufuo ahye wo ayeda de muna ahye wo tuntimi ma nchen na ne na di nkomo eni papa bi so wo mu danadi woni pa bi wo mu anka wo danadi eni pa ben wa betima tu wonfo ka betima di nkofo ani ma so wo mo hawa mo da sa ne pa na di ne gya ye ne bone no amfa so mere oni pa na da bia na da no na wo hwe no eni papa bi wo mu MP eni pa bi wo mu di na mpeso asofo nyina to abama ukoduru ye sabita fraje jimisu na ati mu no na odan no nko adi MP ye interview no kansa mfo eni pa na nipa hunu no woni munti etimede akonya ni gya no wo so o kasa ansam ma nipa wura chechire no emabiem na no MP bi na di kuromfo ye interview no mu say na ukuromfo so mu acho se ka chom se mawu hwe eni pa na woni mu na ye to abama no afedi ayira akasu ba mfi bi nko an wo yina dide kire ohina atemantam ne pa bi wo mu woni papa ne se obehwe na no manfo adi ne yie obi sisi obi a obehwe no akokodira ma ne ye hunu se na nanie na age no ato nchen ne bone ne nko amongoton munyimfiri ne nsem oya amommo no mumfa metofo nkogo langard fo ne nsizi mame sa ne bone ne nko an ohine da nadi ohina to ne pa na ewoni mu na to akone Mama wo ne pa bi na nka de kam mabom se mama ato akono because ye nua ba akokodi abrocho ne mane no enti mama de ne honko na mama do akogina ne pa na yira
zeni abrocheni ni be bia ma me fo aso say yo senyo ma me ato ne pa na to akone ofozo ni e ka cho nipa bia wo ti awia ne say wo wo nipa bi wo mu osoro de cheo dimen na wusuban bone nko adi wonipa na ewo mu no de no so di man foforo nya so mfa so na daache se watam wo bibu eno ho atam ene ebebu tiawa okay omna sam yeah for sure ya bada se na diet for na ke adu bema ene eja ba free nana pram so hin nana bebia wo bia no wakoa omono sam wa mechia wo ana mi shawo so for sure nipa wo nipa bebre mu Ghana na ye hu e de ho ato nipa bi so de nipa bi be ka kire ye ntino ama ye nipa na ye fere ovoso won se ade bia obi aye bia no onya so mfaso obi aton waskenki wan fere onya so mfaso ye wo nipa bi wo ho ne dia ne se wo ba wi ase no ne de adwadie na so te bia bia wakwa akodi mu no odi dwa ofere so we Ghana hanuma obia nya dum so anko betena de bia no ye mind no eno no obia nya dum store wadress obia pese obota akotena office de bia obi nepa ye nyira ye nepa ye susu eno no saade no ya mane afri baabi nyakopa kwan no de man no ye ne aya ntena se ansese no be anhu se ade wadwa ya mekodi yi eboa me nanso sa edwa na ekoboa me man polish no ana mato na sara na magena jeje mu na me mind nyina ne se esem kotena office na abiti yen eno hwe eji a ade achi ade ese nyina no se bi nipa nyina na enyine ennipa ne wo ho but ya mane afa baabi obi de ne se wondo so no pa ese se wogira ka kwa ho se sika because okwa obenya nti sa nipa ne bia obehwe ne wo sua adwuma bia ese se oto aso ko so a enka sabe bi wo gina na wiase na wo sese ska no enka nya ho na ese se dai ne nipa firi enso ne obi betima gina ba bia di nkomo saa di ni kunu nkomo ni kunu asam bia chese ye oni ni mienu nkomo wa nkoka ne ho keka no ene pa na nyame de man se on sori waka enkodi dwa no wato atwene ofoso obi mind ne se ono na dwe wo mu ne se opese ne pani no ne wo adwuma mu no wo yese wo no but ne pa na wo mu no wo gya to but ye nim nkrofo bi a sebe mpredo mo kosua adwuma na sebe omo hwe so ye ni ye no enipa e wo mu anyame de du omo mu no eno mu na atwa omo ho ehwe omo master no enipa no wu ene Ghana ha nipa bebre nipa ho but akọ wie se efficaciem obi awie varsity ofoso wo wie varsity enso oton dokono wo hu se no sa nipa we no eno na me maame ne me papa ye de ehwe me ba ma wie suku me nyanya adwuma nyai enti sa na tie de a me mfa de obi ka ho me mfa de obi be ka ho esese den me boa me maame because anum ene nipa betuma fraba ene ya to ni nya atwatwen ade asese ekoso pa se obi anya nanka what office obi anya nanka ahye provision enoma na say store boutique nanka what ya no ono ne dia ne say na dwuma bi okosua wo say amwa no anasa ade wodi besi ti akwakoton no o very because of ahye the more because of say chain than nine because of say Brazilian hair ebe say enu nti no onkoton ade ofoso ye wo ma bi wo wiase a wo ma no 1 million enu se afi nko na wiye no ne wo number bebe 2 million de bese ne se hwe woni pa wo mu ade a box anyankopon de ma wadwen no ade bu a wo ba wiase wo so no ma bebiri ahwe na de ayi na bu awo school na bu awo wan na beka se kromu a seven predators na wiase kra no ukwa brochi mamu a wo mu sika pa no eye farm ena ma ye bo mu din se wo ye billionaire but ene de ne yehuni ha enne wo bi so wo wie school eto okosa ne papa wo seven predators akura no wo ka kire ne se akwasi yenko ja me na kokoo e me nkotete wo se no wako school enti wonko but ene ya ko wie ne se
obi a person obotai contract condition enye on nipa no ye onipa bebre o material condition nipa bebre o mate office enso awieye no ankoye ye onipa bi ho a sinkete wanfa nani anto ehuro bi so wanfa nani anto nsankeka bi so ohun se ade wei ekutami se me tokoso na me ya daachi bi ebeboa me ne nipa enne ewuko du krofo na me nwe ka du krofo papa bi ojina ho de bia o sesika mbusa papa adena papa basiro agyan sesika wo se nani okoro nam so wanya sei wo se de menya ofiem se o chana me duru a fa hia me nam fa binka ne enko wani na operation se na papa no mehu na minim ono ni vision ne se 7 preduasa o so anopa eso begina kwa ho no se sesika pa enne pa ne woni mu no obi asu adwuma ayira obi asu adwuma ayira ye besre ene wie ye tufu aka che o se wan kasa trase ne sesen se ade we me fa we ni we amoa me ne we me fa ne boa me enti metoko akoso ye ni mo ba bi e waton askenke wasi dan obi so ti office protocol wanyi bi enti ma vision no enye din na wan kasa hwe bibi se ade we de ende pe wo munu me polish no na dachi bia menya so fa so Oforisuo me dashi okay Aboagye Oforisuo be ma me dashi na machia yetiefo nyina na Osei Yakubu Huma na se James nwoma neti ba kunchemu donso na waka asem bi wo se achede pa nyina ne achede ye pa nyina no Oforisuo eja ono ewo ehan ni mu no ne nchen e na eba eno ntini wei kire ye asisudua am ye hu se enipa da sani bie ni ho aye bo ne ba wiase se o menanten sansa ewa abra oni talent ana se woni ade bia wo betimi dia we ne ho abo ne bra so we tresem ni mo so the talent no emema wo bia said de nipa no na ho oden esitie no betimi edi so ama na akoni ye eti nipa bia wo wiase bia wo talent ye hwa da ye be ye obetina ha se nume ya cha se e badan se ho sa ye ndwi edan se architect efo nwuma bia wo draw ne kama de ma yen Bishop Krama na draw ne plan de ama no eye talent ya wo kita wo de ba ye ene ye won kwada ne bi wo ho a otodwom obi wo ho a wo kanya mesem obi ya ne na adom akyede a Nyankopon e de ama no na so ene wiase esan akwadworo ene mepeme ho anyantem nte no ya to ye talent no to atwene ene ya mane afri yankasa ye kwa tempo a ye nam so no so yakofa yankasa ya mane mu na ye kɔ eno ne ye na ye hu ye ho anu Oforisuo be ma sa wo hwe Peter wo me di nkan na wono so ka asem bi oti na chemudu no wo se sede mu nyina adoma kyede no monfa enso mo se Nyankopon adoma hodo no na moaye se afie ahwefo esopa se wo talent na se wo yesi ni well wo di dwuma yi a etimi boaw ema wunya baabi si na wo mpo no wo dia na sa ba bedore ametimi aboa foforo ya won wo mpotemo eti ye ka kire wo bia wo tie ye se obia wone botaye ntia Nyankopon de ne ba wiase obia ni hwa ye bo ne ba wiase so mesresra de I watch one video bi wo social media abrantia bi why ne ho sese bi bodam ni ntade a hye ni nyina tete en why ne ho film poto en wote ba bi sresra de akwada bobon se be se mfinhia nwotwe ekodi duso ne na ba ko atwa okita poma enya poma papa bi mpo ena wosa sunsu a woton odru ho no wayi nsuo ne bi no wasa yi ne sika ne bi esa de ama abrantie no ho ansa na abrantie ne hwe akwada ne tebia ne yobia na wo mu no ene se de wasia ye ne ma na ema ne kenya no ema okofa bibi edai eton ye koku shase a oton drinks ekye no no so be ye wodefo na emom ye ka kire wo se to da bia obitimi ya de bi mani jinja wana se eya hwaso de e de ma wansa na bia watimi ahuhu nyansa na so ne ka cho se enye da bia na wasa wotena se mani petufo wan kasa study yourself well na hwa de a wo betimi aye oboso be ma metia na me business woman but me shame no na minim se me wura journalism mu a me kuna da roma opia me shame ene Nyankopon da roma ba bia metie ni eti ye wo bia ne talent Nyankopon de ma no enka se me di joint na wasa hwa na metena ena se bia me ye adwuma we se me ye journalist nte no journalism work na wom no e bia ba bia won enkoye te se Sompa akrampa se da na wo da so tim na wo ye obi kan ye journalism kwa na adwuma da na ho
dada wo ho kakra mo na wo dada wo no afa wo hwe aseda wo ne ma na hye ne ye wo hwe nti na afa na wo nante ye na sa wo nante afa kakra be wo so akwakodu botaya anasa wo talent Nyankopon ye den e de ma wo no wo hu nani so afa na wo kọ obetimi atọkọ nsusu ade asi abrosante se de maame bi ye keteche wa penso nti e ka kiro bia se talent de Nyankopon de ama it's up to you so be hu kwan ya obefa so na wo de na dead na timi aboa wo aboa foforo so fo so be maame da ase. Okay, wa wutumu se enepa ewu mu no. Wa wutumu se nyoma wuye wamma ne kwayo. Anoti manyupe ewu mu no empie. Sa yo bamudia e wo se Nyankopon ehirawo. 0554 0554 0548 31 enepa ewu mu no ena yehwe se ebepie enanwumre ene awie kasa enwumre ntedu bia akatrama dane eno ti ena awie enepa ewu mu no odofo enkrofo bebre nimdi ombetumi aye pa ama mfaso aba wo so ama wo men ama mfaso aba so ama wo mabusu anenso o mama ne kwan. Hello, good afternoon. majeso katachi baby afrefre wudi Fosu unu ya bama anaconda ni utapaboto ase fosu yo anaconda yenti o fosu ewiai mwaka sa papa Nyankopon wu nhiramo mafutu ni mo nkyerɛkyerɛ nyina no akyɛ mo yɛ nkrɔfo bi a mo adwemu ɛda hɔ pa mo adwemu dɔ ɛna ɔmo na samoa so ewiai mekyia no ho asa yɛ papa me wo ɔba bi wa ibeba mu ha aboto asena o ye ready amede bema no one no wu kaka na menje hwe no na no hu empepa Jesus ko nya menye djuma de mi tumi ya no ma no. Hello baby afrefre udin pacho mi kastasi akwatia frame teria yenti o me pacho mo kasta five pa adwuma ne de office adwuma ne se no no bia pese oye obi ato indomie dia top load enti mo ka ne nyina ye no kra me kastasi akwatia mo ne nyame nya adwuma nyame tia se hello udin baby afrefre me pacho frame na mpokua adusu kua mo ken me medie me ko private nurse me brief pa ba me hwe mu no etule mu no na mbuame enne me baye business me tompa bodu ku market koye mami ntime ade e se wo ye chinchi na ese no ana ese wo ye that's okay hello Oforisuo bemme yi okona bibia bokode kama pa de do wa de na se we ebola na me energy obo ate na wo se ba mjo ese enyume de mo ja ya na ase mo de ewiade na ka ho ball ntia ye besa akọ ma te baba ena de ewiade mama de ama de mama ya djuma da ho mama ya jina de so ewiade do mo ye dia no ezo ire ho ye ana ewiade do adia wo be ya ete abama ne o ha o da na de be chai na tu da tia wo ye die ete mfaso ta adabo baba bro dia nti ama mfo no nti eti ochi ijanze pene fo se ensu e banuma aye ehwen chenchen Oforisuo be ma oni no volumba e no ma tamwa we na me leduma amenga mo ho hello 055131 055131 0548 na yehwe se nipa ewo nipa mu no ewosepie na mfaso a yebetumi anya free nipa kroso no ye nyina yehwe na yedi so mfaso kama 055131 0548 31 nefa enko yanim enoti ennepa ewo nipa mu no ene na wie ye ka ho asem se wankasa na wo hwe me no na wo sei ti me no wankasa wonim de obetumi aye wonim nipa ewo mu abra ye ma udwetire se fakoton yoma no na kasika eba o na sika eba na nsoso no ope office e na atena hello baby afrefre udi ana yene me kasa free said yenti o masma mo kai no very good
me to me neso but me start on net 1 year ma e ka ho bi on ma baby wo no e kwa no pese wo ma baby enye sa babo ni nso da kakan ka ufa we na de ka ho obi on mo your office adwuma betumi atane no kaka and so still baby o tena no te we sa babo no enko yi ma that is me futu se kaka no okay Okay, hani adu ofre no nyina ebesie na yenhwe yebre no ntino yene Tabita Clinic twetwen komo ama me ne wan say yade enipa benya wa na efiri yade kuro ya yene Tabita Clinic enko twetwen enko mra sisi a ma me mo akwa ba bibia boko de Adam okay Tabita sofola alignment amanfo bomudin papa ye yesi fiada bibia eye free ye mode ukuada so aka ho ana ukuada na ba fiada aka ho fiada no so amanfo be kyere ka muso saa omoba Tabita so yete say Nyankopon adom Tabita yoboko medical ka che wi asese yade no so no so pesa ase etu Tabita Clinic so full alignment Mami yinti Tabita for ayadesa kwan be na fa society. All right. Boss Oforisuo nyame show. Ebusia for ye mo bibia aha wa wo share Sompa TV ana wo tie Sompa radio. Ye den chia kese free Tabita e mamunya. Ebusia for ewie ye ba betwetwe nkomo afa ya pomoden ho. Ne ko ba se problem bi wo ha oba Tabita Clinic na ya boa e kwan shonko so. Tabita ye was for line alignment your number no at the screen so enti ya na wafa 0202 347 647 0202 347 647 Abusia ene ye baba twetwe nkomo na Tabita Clinic de ye bota ye pa no se ye ne ye di kan ma wote yare na se na afi wo de ehaw no aba ho na nyame afa ye so na waboa efi se yade de ya ti se de boss Oforisuo din kan ye no ye se ama me ne wanse no na efi yare enti uba Tabita Clinic de a ampase ohun ebeto because medical be kan wo fie hada da say Tabita Clinic de standard herbal clinic amanfo bebre kra ba omubisa bi okwan ye fa so nyama no efe na eso eni so oba Tabita Clinic eti se de wakọ hospital bi a ye show ye bedi kan afa vitals ye wie pe okokọ akohu doctor based on your explanation oba check doctor no eno na ye begina so aye lab test anase ye twa scan enti Tabita de said ye see nyama no efe na akono na Nyankopon ya dom ukwada bia ye free screening eye scanner hudo bia pese wutwa bia eye free ukwada eni efiada afen so sugar test no so ye no for free enti se wo pese wo hwe wo sugar se ekosro ana se e wo form free a oba Tabita Clinic Wednesdays and also Fridays ye beshe edi amawa ye free of charge untia kapre afen so scan na pese ye mawa ebia wo yam ye wo ya wonyam opese wo hu so oba ne de ye na so onne ye wo sa ase fibroid bi hihye baabi ase wo feel comfortable oba Tabita Clinic ampasa ye beboa wo kwan sonko so kra ama won so watumi enya apomoden na ewie de ye babesua as I said it earlier say ye ne no oba ye chia yare na se hepatitis ye kano brebo mu yare na hepatitis no ye wo A B C D and E edoso pa na ni nya kofa bae no se wo liver no ho aka brebo no kesi aboni beka se inflamed na chese ahono efini normal size no size fufuro yade se emwawo na de tia pa na se enipa yeti wiase ye wo 5 vital organs eno ne ma enipa nipa na de ewoma enwanwa kra na se liver no ne ade a eso ye brain ni wo hono mo ye kidney wo ho ye heart wo ho na liver ne pa ne ade a eso vital organ wo ye system ni mu a eno na edi
juma so de amaye enti ekoba se wo liver no eho eba asem a odofo eyade se obody no mu de umfa na hogono so kra obebre pa enti sa hepatitis na wate ate na hu ni se eyade bi obi atimi nya binti wanya bia ebia eye no ma no odofo a utie mi ama se wo hweme enye no ma upata beta clinica ye betimi aboa ama wo free sa yade no mu efi na ekwan a ye fa so a yenya eye hepatitis no eye se hepatitis no butimi nya no wo entasuo se woni obi kisi na se ebo so pa ye ne ha se no se woda obi a aya na ase oji atum se nipa no cry are no boss for so eden woda obi a aha nti se woni ne ya de a mutumi ye bibia bombi nti se nipa no wo problem aya na se wo hepatitis na obetumi enya bi eya de se ha adwempa adanse nipa no wo bi nesa woni ne kodi endam nhyiamu a wobetumi enya bi yade de obi ene ho ogi ne hutum but wo de brata bita ne be yesa test no hwe ebi ni ho a you are good to go yenya wo hwe but ebi so wo ho a yare na wo yare nti adro ena ye de be ma na eye unya hepatitis na utie mi obi wo ho a obi but onim se obi ana se onibi enti de bemu hu se wo ye hepatitis no one se unante kakra na wabre anase wo ye bibi kakra bia na wabre boni kind of fatigue ase wo ya de ketu bia na wabre nko ha ne ha wo bete so sa abnormal because wo se nipa ya adwuma wo bre but one ka sanche da nya adwuma bia so na wabre hepatitis etimi yesa obi won so na ni kosua say etimi ye yellow enye papa hepatitis either A, B, C, D, and E ninyam etumi eyesa utie menso obi wo honoma na asai sene ni no aye yellow na untumi enye hwe no ojonso so a esan ye black amanfo bebrenta hu bi na obi jonso so obi nyina ho na ohu say Johnson ne but wangasa no so Johnson e black hepatitis etimi yesa Johnson ni kwan say e black nti sa wo Johnson na say Johnson e black hepatitis etimi yesa utumi nya severe headache utitimi ya we ya pa udwen ho a wonti ase hepatitis ena me bobo so no symptoms na signs no utitimi ya we ya pa nti say utie me na say symptoms and signs amabo bosi utan nya bia tabita clinic ena ewo se wo ba no kwasem ne ye bebo tabita ya dro no anu wo se ye ne yen kasa bebre na dance ye de e bi koso pa ewo tabita clinic ye number no ye 0202 347 647 0202 347 647 other for you was so for lie alignment and yene alignment na ye direct opposite enti wo de wo si so for lie alignment bisa obi abia na onima kenkan nya hwe bisa obi abia no bisa okota beta clinic 2 minutes walk number no biom no 0202 347 647 nyankopon ya adoma wo kwada ebe eni efiada ebe no free screening na ye de wonyama wo de wo bra na yenche wo se wo ba no de yi anase onne ye entene fie nyu ho achinyi makandada se yade de anya ba akofo de enti enfero yare ho na eye pass obe hu se wo yare ni na wo treat eye best because nipa na wo no wo yare na wo fere unim de ye na ho enti bra na yemwo na efri yare no mu efi tabita ye sign wo eye Accra Medina Firestone Footbridge eye takra de wo ho sanso na okosunyane a obehu tabita clinic your number no once again is 0202 347 647 0202 347 647 boss of also unse hepatitis no se etna wo ho chepa upon the maboso your signs and symptoms se wan pe ho asama anka na na wo so cha utiminya liver cancer na ukokodu sa atebia no dia no kwasem se wo besan atene wiase biom no aya na nheda nya yi sa enti se utie me na se signs and symptoms something kan wo boss no nya bia eni kwan se wotewa wo feel se mabre too much oye adwuma wo bre but one kasa wontimi so wonya de bia ye gidigidi bia wo se wote so sa obi wotimi te so sa obi tene nchen wo akoma na e bossa no abnormal brata bita ne mo test ahodo nyina ye water bita clinic sanso na scan ahodo nyina ye twa e wo honom wo fo ye kese wo pese hu se wonyama na se onyam de tie ne se obi wo honom a onyama otumi nya na menses
nti wo gene ho che o menye manke brata bita o bana bibi wo ho a ye beka acho bibi ani ho so a you are good to go eye tabita clinic dia yese opomoden eni nyame sha obia no okay ma weti ade to bibi ka ho na so waka ni nyina na kakra me de ka ho ne se wonse akoma na se wo hwe ye partner wo ye mu na wo ye no free wo abrebo na di dwuma so pa ye dwuma edi ewo ni padua na bebro wo ha na ne nyina mu no wo sa no na eye modua no na ewie mu nuane no ni ensupa na ewo mu no nyina ne moja ne nyina no eye brebo no e na egie na afi wato de ama hona makwa adua ahodo na aka na wonom so atimi de adidwuma enti wo brebo no de se ho aye kro se nso agina mu anasa ahono no me so appetitis no wan hweye ba bia do begina no na muntie obi wo ho a ofoso be ma okan bi se obe Johnson na ne Johnson ani aye se black anase tuntu te se Coca-Cola edru akire pa so a wo kwa agyanan so a wagyanan no timi te se hire say hoya mesro no de wodru that stage no wantu amnika abata bita clinic ya said de akato ne bro na ne nkwa afri ni nsem no na tabita ye gino disi kwantempo so mane trate asefo asase so ntine mesro en say brena en nani pani ahoden yade no entra ho e ma ne munka afa wo so e ma ne ndredra yes wa ya asabia ba ko ebetimi agyew ene wo nkwa ene wabusua nyina no ene tabita clinic fo so be ma ebibiduro kan ene edidi dwuma wo ho wo hawa hodo bia so a eye yade e wodin dia fabra na yentimi nto ase tabita ye wo sofolai alignment nhwe ni mu ho sofolai ene patase kwantempo no so no interchange no wafro na wo book ever wani kira patase kwan no so no wonsa nifa so benkum so wa na wonemom wo besi nifa so na enema etimi akoye ede amount abusia bomodin a na fo ani kira takra de ena fe sunya no so ye ho ankramadina fast on for bridge what atomic roundabout na yes say yankasa ye ne bomodin a ye twen 0202 347 647 0202 347 647 and abeti me afre we 0260 19 62 19 0260 19 ebe mi enu di obefre bia no ye behwe ne ya je so na wa ya resade yetimi age ede asi ho ede amofo so be ma ukwada any fiada free prostate screening free diabetes screening free BBS screen de opebia de braba ye behwa ya mosketua no so de eda form pant obi anhye okay ye beda tabita fuate the doctor ye beda CP medical kan ya de no se dokoro na se safo se na nije ne ho o se ne ho ye ne fe papa na ba bia wate no ntimi nka ai wase David e ware wo fia ha obi be ye talk show mata kaneno wa be sana modeba na say David aware na o say amekwara mkokire na de wa MC aho mkoka asem kire no na safo kantanka o say doctor no betima aboni ndia so say doctor ne mbeka sa Dr. Agnes wanya adamfo wa I say David anamo no betietem sana modi otu esapa no na ye di akire ye se de odi akire no so kan nonsense we dem de me dia be man meta na 100% say ogwana ya mo na no so twade Como da chance mundio Asem Mpe Nipa for meta what you unu about here no problem me said that moment sir me patch no problem abrewati ya wa ha say de bebe okay ya ne tabita for na twetwe nkomo no eduru ba bia empampa ni die ni ma ba mu nyina ya na eka ho nti wendi yemogu ene edi ebetwam medical catcher tiefo nyina say ye yo tentetu bafo ne ba boy ntabam ye boy ntabam mu ene hefa ne ye commercial fie ho de be na asi ho de be pa ena na wie Osei Aboagye ne mapamfo say ye commercial fie medical catcher achia santimawura ehira no dadadada ti ye commercial fie de be important de ma sampa ena simansia fie panipa memo akwaba Mejoso hene bibia bokode Nyankopɔn da woroma papa udin de sen medin di akwasi kwabia free hin na bae asroma so kwabre number 1 asroma so kwabre number 1 adwuma be na ayo adwuma me ya ye kente adwuma onwini kente you hono de
saa kwa abre side on de kente adwuma de mo ya de pa esa se bonre ada romanti bo eno ne kan bo wire kente ya nwini bom no na wonim kente ho abakosem kakra mintimi kan ho abakosem pi ketua bia ma mentie bibi mfiri ho mintimi kan ho okay papa wakosem ne sen ya odi abeda Asem Mpe Nipa se yen ene ebetumi atumi aboa wo yo masem tentintiti nyina ne se yo bia kente adwuma na meye yeso so a aya na ema ne bi begibi na o so moton na me wo ma me bi wo manhia aya ono obegibi aya se ya no me de ma no na otwu bia no na o ma miskan mu bi na obegibi na otwu bia ma me obegibi afi de kire me de ma no me de ama no a matwe no a mefre no a no onfa na de yam yakra ne se ma yelesi bi wa hai abosumi enkron ni de a yedu motwe 2022 no mu ana obeji unika beji bie ntuma no ya wo ma na sen no de ko obo ha metimi ma no e bia feza metimi ma no bia edu e bia fe ka no ye kase ntin mentuma no e fa e ka ye kase ntin meteso nti bia oba e bia enuma na sensia na ka otua kura ka betumi amman dodo pa dodo kakra e san se e bo no akosoro nti no se wo ma dodo an esika no so na e kosoro nti o hwe e ka wodie no ma me ni din di sei e fe ni nyaako die nyaako de twaso nje mi nyaako na nanim you manhia wa no di ni dwuma ai e kwa be na fa so hu e kwa me fa so hu no ne se na yo bia na na me ana me ton ma ade me de soa akwa chima ndi de ko me ko manhia no ana ohu me no so opanyini pe wontuma yibi na me ma ni bie ana otwi ya meka ana ke bie ndi na awotwe no ana ma e kwa ji misika no na o sa ji bie ndi kwa se na awotwidwa tena otwi bia me mani bia na otwia mama scan mu bi saa na afọ be ya me customer enti wana fi onu ankasa no e faka e bia homachi ba me ho abra e bia amada no afede na o ma wo fam ma bi debi onu ana beje me ankasa pa de na me fam bia okay ibo okra bia me da ho bia be se no num no de traje ya be no de aba no beje oba an makan se sika Oma wano ebia first scale 20 million next scale mo kan say 2000 no kan say e kan no yekase se ke yekase sa no be yo hawo the same dia so wan from scanning na ma mintimi ma no ne biem no so metua se de ketra mesiti no kwase mu nie so o kan se mu a na akoye se humo bro so entina ya na me san so me na ya djuma no akwani mu kakra enti de obeji na kire ye no me se mami se kan no yekase Minister bia me adwuma eno aso na medada no kakra to so edu 100 franc pa insuro ho 100 sesen say ene 10,000 is it 200 million titisi kan bia insuro chire kra ya enya dia afede na na awotwigya no apema koduru sen afi apema kodu bia bosome e bia bosome mienu mia me de mi phone no be frɛ no empen edu no kwasem ni onfa Sempese mnya na semene mbeka sa gise obi a o wanche no me bia me baby na magine phone no dia frɛ no na ende ntamo no obefa ansa na menya no ene na kasa no aka me hawa me shi a kyerɛ no baka kasa mo haso mo a kyerɛ no ono enti opio na me ska no ekokoduru afi e kan koduru empem wo ha ne miansa 100 no na watwotwire na matwotwire 103 fama wo mo Infanto TV no so yen capture Infanto TV no so etu dem na wa tia ipia bonten enti ave koduru sa no ande omu an wode emu 2000 breme 2000 breme na ka 8003 ma bona am sidabi ma me no oye edimi hwamo en se nteda me pebe bia metimi afa na omo aboa me na magim sika papi ma me no eduru baabi no na wono atimi ma usika bi kototon homa ni bi ana se wa usika na wo de nwene na wo de ma no na wo ton anu ateso mfa so bi ansida mia me sika wa mfa wan sidi amene me da se e bi age wan sidi na fa pia wadwuma da bi e bi nsida papa no kura sam na wo kan e bi nsida on fa wan sidi se e bi asante dia me ho kura ababe mu nti e bi age wan sidi no na fa so e bi nsida ni nyina wa na wo nwene na wa ma na bua wo fom se don so benya bi adi sa woni na di dwa fie se ni me na di dwa no akwani mu
Eti akwa bi so no wadi uhwamo. P. Ese wuda so ye adwuma no. Ai, esa say metimi kwaje bosia. Ema ebia me ni tuno so say ono no de no de betwa di twato. Ema emire kura no etimi ebe chi me wo ho ekọ trakanta back. Oh. Fa kwaje bosia no. Me na bi ka kire wo hene. Etimi kwa trakanta back. Ema ebia esa say. Na ne ko ban sa de ni papa mfo amia woni papa o. Wo susu se ko discan be bro na de akwa settle. Sa. Ebe wiase na wo no ye twa sama akọ na ukodam. No kre. What dem press eh? Oh, ya bechi me back on. Na kwata kanta back. Do say ominim se de mesitie no. Oh, enti no. Because omini ye. Na se onim se de ositie be fa akwaje bosia no. So onim se de ositie su kura no beche wo. Ekobasa ya no wadi maame ne ho ya o. P. Sesi a wode o kasai pa. Esi wode meka 8,300 eni sikano. First kano 83. Ah, sikana bedi ho na sei ni. Akodi ni ho na sei. Ska akodi ni ho ma afia ba. Problemi. Na so no. Problem yo. Iba. Abosumi enso no. August 2023 no mu. Anode last one buy. Ene what that wa. If you want me sankan skabiemo. From sankan skabiemo. Ya no sentuma ne waton awie. Ana sentuma ne yentoy. Ba cho hene. Mintuma ye de man no. Eni na watwe won nsem. Na watwe. Eni won nsem. E me mpokura sakra. Wasai sa prese. Me san fe bi emre no. Na ahemfu no ehia bi. Ana ban say e mo akwa didi ma ya. Si ensu fufura san gugum. Acha sa kunu ne ntuma na anwene ma no. Yes. But the man is some baby and Tumano Conti, sir. Sir, and so Odimi Shamo. I'm a me, no me can't say. Teenage and people be a middle farmers or Mensabeka, Piscanam so ya. Because Abraho, papa. Abraho Asefempa 3 Eba Center or 3 Go Capsules Coco Master what the ababia so or for ye court Nyokope Binto Ebabo Yepa ye 2 Coco Nasedia 3 Eba Center Ninupo the Aba 3 Coco Capsules Kolinaka Eba Dani Eba Misty Eba Apidank ye kwa Ibenya Biato 0546 107 107 0546 107 107 ya kwa to seminar no ye fine Koda Express Group Ababo Epa contemporary for na person kwa disua anase ukoye adwuma Express Group 0249 000 448 0249 000 448 Express Group Resime Kazachosa Wabo Herbal and Medical Research Center cardiovascular diseases ni jada wo tuase sa na ya bible bia da de bekobiano obetuase na wode ama Wabo Herbal Owado ato adumanu honest of my dokono no na edi enhwe animu 0257 47 2506 0257 47 2506 woso ya adwuma dwada kosi memeneda anopa no nso ekosi anwumere no numpa mu na Obo Herbal and Medical Research Center adoato obebo apa Sarakoba Unisex Fashion Sarakoba Boutique yakonye kobo life wate ma Sarakoba Sompa hema say wo ba de be na wo pe boba ne be manwo nyina da wo ho bra ho fafie na babo life Sarakoba kuma say oni nom hotel no na ebo ho pe Shell filling station no swame ha oni ne di hwe animu 0244 797 215 0244 797 215 Sarakoba Unisex Fashion Sarakoba Boutique and from Miso Drink and 5 chimiza amamfo akire guso konekope binom ebebo yepa 21st clinic the sciatica expert ya de bibre bia da yemfa koda 21st clinic ne sayuntino asheta organa memha babia 15 branches and wo Kumasi Hwa overseas oboase cancer contact call junction Accra Tommy Market Sunwane Kranza Tachima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 Odi4 Summer Prayer and Council Center Ebeyebrim akwankyere papa akwankyere ja menhia hembobo no Jaba Family House eho eno Odi4 Samuel odini dwuma yenko pe Odi4 Samuel kira kwan 0504 588 454 0504 588 454 Odi4 Summer Prayer and Council Center Jaba Family House eho ena odini dwuma asisi sam epo
mente me ho ase no na ade beda so Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye be pe ase no pomasi bre na ye de ama obi agini sika boten obi di ni dwetire eye na dwuma na ne papa yi hwe ba bia wakopiepie ye kina tum avura ko papa ye ko na ye ne Dr. KKB Herbal Center twetwe komo emra simadu so emra se ene yo mansia fie maami bi afra no maami nyaako ade ba maami na ye papa no ene wa ma papa no ne nsa asifom ye ne Dr. KKB Herbal Center twetwe komo emra se the Vince doctor eno no omafo dodo no a na ebo na baso ebo ni din na se dom si kano no ya na efe omsehwe akoda we wo nyuro ne nana ene digya no koye brantrom ena okọ ewa wanubra nu hini ene haban na wonoa edema omafo na esayade etu yade ase Dr. KKB Herbal Center yene no twetwe komo sima eduso embra se producer we Dr. KKB yanko emfa enko yanim eno ti sabre no papa baby akwa duro no wabọ maame no a oso ontueska no ma bono atwe ase ense mo ka je ne ka trama eche ne ayi ewo obitim da fremu a ewo wo ka doko sem ana se ono wo twene tan se ontua tua de wonu so de meka obetua na enen obetua na maame doctor twetwe komomra sesi ha pensuo binom doctor memo akwaba Bibia boko de trade upon and anonymous brother Roma. The Vince doctor Bramian Tonchia Bramian Tonchia hono na ye medeno doctor aswe to say trade upon and anonymous brother Roma said their dance die de biara da e koso a wa TB Oforisuo ye de nyame asese wode no binadom Dr. KKB Herbal Center na ye di tu nyare wase wo ma se be omo na matutu kura nka ye wo se ye twa omo na to twene na omo de ba Dr. KKB Herbal Center na ye di abibidro kroji etu ase restore omo na ne ma omo wo ma se be omo fa adwojo na ye kukuro mu si wo na ye nubna kroji otwede abon ye di ase de ma no na Dr. KKB Herbal Center ye ne on free Vince expert eba entini mu adwuma ye ne akwadare wo entini mu pa se wuntini mu twetwen wo aka wato wo aye wo de entini mu aka wasiw ama wo fa yo dududu wano chinchim se bonante kakra no wabre oto ase entini twetwen be ma ye na ate akodwon so na odwon so ntentem firi wotiri mi besi wo na ase entini na akoye nipadua ne wayes enti se nipadua ne benya hoode entini num na mogya namu enti se wani kura na ye obisibisia entini ena moja ni namu na akọ reflect ani no sisi na echim no eyentini wenu mu nyina yesefa beden Dr. KKB Herbal Center Oforisuo be manama ne 0557 34 60 80 0557 34 60 80 0246 71 69 82 0246 71 69 82 Oforisuo be ma yonko hwe opani bi ana last 2 weeks obedi nani dum oye adwuma wo ya yekumase ya na omde ne baaso ye honom 1 week pepepe adansidi a wo de baaso ye yenkotie bi mra yes but essentially me who were growing this is I don't turn about here also and to bro I want to do crime one doctor one no one okay yes but cars better and great do much to prostate no me tell me be do what then oh no be am near dum am me ho he me ba happen na so me celebrate dem ba yes can me call yes number said them la but call fear for better na me num team no the me pressure ye me ya na some floor catch them yes abia che ya me do we go some day che na me tin for me san wo ku me me ye me ya say to trauma yes and she was yes me tin yeah but then me kwa na me ba wow na say ade turn about here come be be akoto me je me adwana to ndo ni ku pa yes we make we ka say bia me no say some leja oh so na bia obi ti ama obi mo be ka say bia me yes yes de do say de ayama wo say bi ti nasa yes na de me no so we be ni kwa okay and if run village haya ya yekumase ya na ni
etomo ko ba bi na ne brasi da bi wate menka omo fa ne mra so ye ho no e na 1 week pepepe ono ayi space na wanante aba so ye ho no ti den e ha wo yi o ma sabi o mu na motutu kro se de da bi yenim anka mo de ko hospital de broni be ne se ye betwa na no ato ache na ye restore ne nan abaya no ohurihuri na ni age ne ho wo na be cho se bibido ye adwuma pa Oforisuo we so ye stroke obi asabi enjojo yare oba hofo na ne braso ni mu a ye de ni wura so ye ho no ne fa adwojo e na sabi de so me miansa pepepe na o de bike ba so ye ho no wo na be cho se bibido ye adwuma pa ye na nam nu bra no ya po e na ama ene ye bre kanen ka ye dudo ye hye no wanum bi na o de bia ye den adware ye nwaduro anya hoden ena ya po wenu nyina kofa de eni kwase koye widiem na koye widiem ena edi yenya na ma ne ye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 ena 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Oforisuo be ma se de wonim no da biara da ye se dua ti asere de nukwan se odasani biara e de yare ko wo fise obo ade de no tie na bo mi no mienu e na se bi ni nyansa mu no wontimi mo spare pass ko gusto se oyon konton ma minim se kada nya da kra na ode bedi wa bro enti Nyankopon nim de ni nyansa mu no wa bodua edi ase no tie na wode abo mi no mienu yenti ma mi so dance die ode ase kire yare na ba so ye ho no and se bi na ko mu tintin is sugar number 6.6 6.6 and now ko nu tintin na etwetwe wo no so nyina o se ya me adom Sompa. Oh, okay. I come from Pa. Tina ba misuro. 6.0 atia ba mana ye no ena ni community ntina na atwetwe no ni nyina timi ko form dia na e hosan suro kra ena odi mirika ba mse ma me e dance dia na be kire se nu bra kroje da so tiase kumasi aye wo so ame municipal assembly na chi so ame municipal assembly na chi na me kom ho no ma wo be si commercial bank bisa se ko so ame me kom ana municipal assembly na chi agadu fie wa wo tachima ne mpotamu akotwe mian kwanta tachima wo tachima akotwe mian kwanta Fimian kwanta wo tachimai sa so na wo temako community 25 be dia ko last stop wo ankran ne important bra kaswa weja old barrier hon ma wo de fo kaswa ka kase be si old barrier ena sa na wo hafu ne important ko hafu Kenya si number 2 Oforisuo be ma yenka hunu se Nyankopon timi mo spare pass ko gusto munti na obo dua edi asi no tie na wo de abomi no mienu se dua ne ntwi no tie no manwodi nro enso abani ani na ba ye wi ye fa na ban sa yare enti nipa bia wo spare pass ni dua enti na yedi dua bia bata odasani bia de fra wo nipa dua fi se ye spare pass saa so na oman so yedi sa dua ne sa yare fra wo ma bibifo enti dua no wo do ye fra na bibidro enye broni aduro enti bibini wo do ne de wo de ni dua no be ye kwati woi akofa de ni kwase ye fa enti ama ya na obi ko hospital kwa na ye kansem ese hu to omutirim se wo fo bibidro na be se wo kidney be se wo liver na ya medofo bi sa wo se broni na wo nya kidney problem liver problem onu ma bibidro Korean kola mu twa wa America enkro ma no sonso wo Germany stroke fo ni kidney problem fo mu gu abrochire wenu mu nyina omo no ma bibidro ana enso kane ya beto na ebi anyina twa 120 100 years na omo nante kwantente ebi free Mali Togo Benin Cote d'Ivoire na be chichiri grow Ghana ho omo ba mo fa fam ene na wo si wonya okisi broni dia ya kroje no wo bitimi nante wana wampo onante kakra na wakoma ba okinkim oto asintini twetwen sisie ne ya wo ya otidwa na edwa wo sabi wode aduro so awe adura more than 2 years 3 years aduro na yedo ato so no bisa ho se esonsanso no ekona ni ma na esote ena be che se aduro no eboa wo kane na wo kono wani nya obisibisio na osisi nchimu sabe na wo de unasi foma enya otitriti ena wo de unasi foma na ya otitriti umia na atom se fom empobo akwa rofi unasi a wonte hwe joso no wadwonso saa na joso twa ni mu bie afi de adu se ye kwahye roba onan na ekura bedi di mu na ye kotwa na no ato atwe misdafo ema ye ntwa fa bra Dr. KKB Heba Center Mesifa number 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 0246 71 69 82
82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Masia Oforisuo ye was swami municipal assembly Ajadufie wa Temayo community 25 and can important kaswa ni ba bia weja old barrier wo tachima akotwi miankwanta na de wo ahafo ni important ba bia ahafo Kenya si number 2 ofra ya beje so pese ba fie so behwe wa ye no be ya hyehyɛ ni ya ba fie abɛyɛ de abɛhwɛ so dɔfo ni ntimi ma so ye wa ɔbɔ ade mo ayɛ na ɔnom yenimdeɛ omie ya ni ehunu nokre no na omie ya so ni enti nokre na bibiara animu ayɛ me do bibiara ase okay Dr. Kekebi Herbal Center Dr. Penny ho no small boy no na nwoma bunim no ano den papa ne na na kyerɛ ade okwa ebrentrum na okofa saa nwoma bu nyina na ode ebetu yade ase kekede Asem asantimam menhia we menhia fio ma menya ko bi a ojo bi ntomaton de etoma ahekunini ahemfo ahodi akosie papa sesia no ma me no ankasa no wa utimu se wo dada no kre odada me pa no kwasem dio san se etoda and din mame ya chi utuma bona mane se dinti ya chi watum tameche yim kwatana kan tabak me ka kire ne so kura no oguna sumunia wan fi ukura abi anyi se kwa mani ye tumira ye chiresie so ohwe Sompa TV no akọ Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no so ye Sompa TV Twitter Sompa TV Sompa FM papa no wonim de krachesem won so pa enti no sika no ni date ni nyina no na egugu TV no so abobo ne kama wo kwa akohwe a balance na aka ni 8300 so de man no efitias ye na wo man say say san fan ne bo no odi nti no first pa me ne ye adwuma che na me ma no e bia na metima ne bia edu nwotwe chireka no ye no na ese meteso nti na sen la so ba ye se me ma no enum imani na konya obunya bi ka ho akopen woni ya sha wonim wa ma na keto ama na ka ajo se fa bi ka ho pen you wa ka se ya kire no ma kan se sem di bi saka no ho a e ka no be ye kase dodo e ka se ya ni tua no e be ye din so wa ka se ya kire metimi atua se duru be se 100 million kran pa ensuro ho onam se da bi papa tam wana wo so ntoma no de kwa abonten no na wo ankasa wonsem na oton ba ko sei samre ne ntoma na me de kwa na koye ntuma na ebe fonti bi wa ha metimi ton ba ko e bi 500 samre no it is atam no na de ko hu maame no se de o si ton abonten no de maame no sei maame no ono san se me ye no no woton ti no nti na se ebo no ebe fom wo ton de 500 to de man sei enti se bi am de man o fa se bi a se 600 a ono no betimi aton anya ehu bi se de be ya wonso benya ehu bi me say wo se wo wonsem no time na de kwa achima no utimi ton bi 500 edi time akohu maame no sa na da so de man 500 na na so te e ba sa na mete so wo te so de man say e bi am te so mi bia 400 na wa ton atemfa so no automatic atemfa so no wono na chemfa so na ba che de bi ono na efa ono na efa yakọ mene maame nyako atwetwen komo be na wotwi ni akiri ni na me akasa kura na be busumi papa ba ha no matutumi na komanhia fie akomiti maame no me di kan fra telephone so ne baba ma didi matem abraho me kasa me boso afidi a abraho sembesi kwaya metumi de omo afa so no enye papa me ne maame na atwetwen komo enne wokyena enne utumi se yeni su me ne atwetwen komo yenkotie bi ya kuni bata papa bi o waso na se fa ko bia ndiye na wona ne ntem eso bo de casa aí okay ya fidie ya hwe ye benyane no ye bebɔ no kama ye bebɔ no kama akire mu sesi ya fidie ye ne maame no atwetwen komo miame na ndi ne twetwen komo
mesan ekọ manhyiafie ekire yi mema producer Agyeman Opemso ekọ maame ne ho ema ge baako enso a wo Opemso ekọ maame ne ho ifiri se yensam trofoni ti no ebem so na mfa telephone a obekọ no on kansem bia na abro husem awom pa me ka kire biase nyina se maame no bandidi matem na so wote kotokofie tonto mama brempon ahemfo na baabi akofa anu ntimi tua ka friend maame nyako ni dino na meka no yenko ni na badia maame nyako ni papa bi o waso na se friend kobia kobia die na wo ne ntem ayo nze ya mi aduma ba na ko bo se ko ma ma ayo nze na ko friend ta na mo ni ko eso ko ne ka sai no do one to ni ko be di na ko to ma no si ti ma ni ko na di ta ko ti ni ko to ko na ni ta ko ni ko na ko ni ko to ko na ni ta ko di bense o ata Juice da Benari. Okay, yes I'm obiem. Yes I'm obiem man fonten komo no. Yes I'm obiem. Hello Nana. Papa bi o waso na se friend kobia kobia die na wo ne ntem ayo nze ya mi aduma ba na ko bo se ko ma ma ayo nze na ko friend ta na mo ni ko eso ko ne ka sai no do one to ni ko be di na ko to ma no si ti ma ni se na di ta ko ti ni ko to ko na ni ta to ni ko na ko ni ko to ko na ni ta to di bense o ata Juice da Benari. Okay, yatie owo de yasai akotie enkwa de yatie owo de yatie enkwa de maame nyakwen otontoma o manhia manhia abrotia Ofo be mama me na ase na ensem bi ba na se oba besia enka otonyo adoa but otu ne nai se obeto atudro na se wanfa eho mra ne ho hyehyeye entimi ani dwuma na kwan bi so no oya adane wo ba akokoni oba ya wo bu enipa fa so akwan bi so no wanhwe ya betime de kronfotachi amoa edibre na akwa ne nsa ofo so be ma yenima mabre enti yensa mamre de onim de no enside obi owo Sompa ha bia ya sebie so sebie ku obekwa akodi anyambransam ewo abonten no ofo so be ma night say otifia asenom ye dwumade ye de siesie nkofo nsem ye adwuma ekire kasa ye adwuma ekire nteteye ye kire nyansesua ene abrabo mu eniema hodo a wo ya ebetimi apagya wabrabo na niema nyina so atimi atretene ewo wakwan mu enti so obi bu nani gu so sa wo Sompa ha senom na so obekwa akwaya de abonten so ni bia onimu de efa abrabo ho be ya na sa nipa kro no eye naniemo ho nani da ho wa hyeda se obeye saade no na wo ye mekase so dua se manhyiafie enye nkwada na te ho enye sabi wakwahwe apafo bi na te ho sabi so sabi eku wonom ye boys o mun na nam ho krampa sabi na bi ba na sabi a ne ntoma no ahoba bi wo ho a wonom tema no ana sabi a won paboa ho ana won chacha ho ayefi a wotimi yi sabi won handkerchief ana sempo no watade ese ehada se wo de bepa ma wonom no kramo sabi omu ni nsamfo omu ni ensemu ebetra so wonom hwehwe wonom akwa ya hu se ba bia yetie nie ne yesa wote hwehwedan mu a ya ntoto abo na so no maami we se de ofo so be maami ye ka ne wase minim ne pa me kai bra me koye me national service e wo Nationals of Chiefs ye ne manhyiafie ena chese bo ho pepepe e ya de maami no betotoma na wokwa ho a etoma na papa na ka se bia be 500 says e ho ye nyintoma 500 says send wo ho
toma 1000 kura no no ahu say ye mento mai bia eno kura na eheda nya yi sa ne bo wo fom na wutimi kwakwa gentoma aboafo mu bia obetimi ate so papa yin sa wutimi hwa so be say 100 cedis na mene papa ni di ko mabo akwa pa wutimi hwa so 200 cedis nya nyina na ode beto dwa wa ha na kwan so a wode akwa akoto so ye de free one mu a adakwa po wo mu obi ti kwapo de aye free bi yese nipa won mu nim no wo free na sa bia wo ma na wotwe na sa boso me krampo nso a eno so wode ode beto so na sa wote ho na so ba mu ani abrebrade Bible na kan Yeremia 17:1 wo se dia wo pa de anya na wo anya no kwan pastor no wote sa abo nkɔhwede ya butu nkoso anya wo dia so wo bebu na mu afa kire be ye okwasea maame na pɛ ne ho anya ne ho ye frɔd kuma se maame ɔdi ni din na ɔntɔ nkunsra ɔnya ne ho hyɛm ɔkɔ ba bia hu se maame nya akɔ na ɛbɛn ni ye bɔgye ne so owura himfia na nanom aka sei maame nya akɔ yes no ɔnwenwe na ɔde ne se kyerɛ na wɔdaadaa ne ho kyerɛ eno ohia no for so be ma se wode ekwan boni so chinchimu nua saje na ade na se wa anye ne kwan pa so a Bible na ka Bible won to sebi o se de kwasea fata no ye de ma ne pempen o se ajo beda no kwasea obeto ne ma na nya sika na so no e kire obedi sika daji obeto ne ma na nya ho wa hwe ye kire na chese ne ma ensem fata e na aba bewo ye se enya wo a ebetimi anya wo nchinkafo. That is what the Bible is saying. Eti wo generation krapo no for so be ma wa anwere wo ho na wa anwere wo ma ho a wo manana wo nana no mo nka so am no wo mba bete wo bone so aketua. Now dear mami ye eye stealing eye kro no eno aye so be papa pay wakike na no mu ahu se ese bia ni na num wansane ontimi nka no ontimi nya no foko oni baabia so ode bekọ esanse du baabia din a o menhia fie mu nti no e bia o na na bia danfo a na na ne pe na asem nti no obeso okodwa atoa enkosi baabia ya ka kire maame ne se wote o mem hasen mu aka hu se mla wa hasenum na emla na chikurampo no na nanom kurampo na wonum ti akonwa so a wo to niema edema wonum yom hu ye no omo kurampo ne se bi nsem bi wo ho a wonum ni entesa wo a wotete ase ya wo to niema. Eti ya kachira no se won peleton pede no for so bema me say ase no obi ama emie kan chance of na asem ko Ghana court da because ebinum ya adwuma. Some of the judges, they are doing very well. Ya mo mabaso. Some of them sika no mo je. Some of the lawyers wa fa no kura pa na wodi wa asamama no obi a wo partner na anaso obi a wo ne ye competition na say wo ne nya asem no afa no ono akọ nipa ne wo ne nya conflict no ono ne lawyer no wo na ko ka bom afa sika kra de be ma ne nti no ono so kwa na afa ye ne lawyer bia ye de na kwa ni so na mo papa me catch okwa asore be yene obi wu a yetimi nya obi mani suma no wu pesa wo ye obi ade a yetimi de obi gina ma ne yama omuna samu akora ka kire na onim kwa ye obefa so obeya ama wo eti ye ka kire ye wona kwan wo ho maame no so pesa won fa sika na de a ye be advice o say fa che no but sa one ye say wo boboso esi oboso obetimi aju sika de a ye ta wo chi pampe ye say there are so many ways to kill a cat yes ye da wo kana of also be dem anu sie no ne ba brantia no so for so be ma ni mo entimi wo a etete ontoma enye ni pa bia ne cassette ya no mete ya bia mi ni hwe na so e bia obi pe ma asemo e bia ono so e di ma me wo kwan bi so obi pofo so asemo a e bia obi cassette ya no ye ne ho complain ma na obetimi de na fa kwan bone so ya ni ase no mo se ye ba be se obi anase ye ba be pam obi amna koda nwura wo ahwe ye na wo ntoma pa anasa wo ho niam bi pa na eche de na mabonto se safo maduane dia don't blame anybody, blame your mother. Anyone no ya akwa you can't know what more de ba na wo frɛ no na se wo atem de dia en ko fa ni nata man san wo de aba wo so ma me fa anu sia se yakopon ya dom no wa me ya de safata ye ni ba bia de be fa papa no benya ne sika me da. Okay, the nation uncle Ofoso mbidi de Kwaku Boagye. The nation's uncle of Bishop Lumba ya mahunhum dini aminshiro nipa bia wotie ya maami tie maami nyaako na ni mu nyam ntimi mpese menya ne kasetia sede ne ho ofa wode ka ne ho ayɛ nwanwa papa maami ni mu nyamfo se pa o se minim no pa ugotwa na maami abɔ ne ntumam no wote wa umfa nsusu ne da na ni wusem ifi he ne sere maami nyaako ne ho ofa boro kaso onwe no ndua
me bo modin ase ma no ntia ne ne na ma hwese we ntua biem na eba dia na ma hu se mo fa ase na ogu mani mu ase ene meye ne pa but me hunu ne sa da ade no ya na be so ni din so ade no be ya asesa ade no ya asesa Proverbs 18:2 ase wokwase ya woni hunu mu hu anika na mum so obeyi na koma adie anke hunu mu hu anika wo anka bo se fa kwa yedidi yense wo mpanyi se fa kwa nkosu aguo no ye ntobo banko ho wasi ahwehwedan na otobo akopede ho Itida bi eho na age bibi fire eho na anya bibi die wode akọ na wode kakra da so no wate na ma me ntu pese ye kaso ye premani na obi papa ye kaso wa mo brei nti wa ne wo pese ye mfre obi papa yi ndi eye ofe said wasi ahwe wo makama na ano ye fro keke oba agyo ntokọ ekoma wo tu de on pese papa di on so be hwefie yie na daachi obi so be ka na wanyaba amana ko ama no daachi ni wu agie no uboza ne mase yese amobra na ato na wo sere won so na abo papa yi fom adan wani mu onyam na di nsemu za anu zo firi he utonto mama nananom ahemfo nananom atrankonya ye wunua be manom na sabe nananom ni aba utimi da suban ya tize yadi angiase aboa bi pekokwa ya wode ne huntwirisie enti na manhia na aton ade na ngie wura din no asevu na de waduranim anim kwasiese na wogia koma ye wura na sabe wotata ne chacha mu no otwam ba bi a wotonto ma ya watere ne nsa akire obi enso so sabe na apo bo wo wafam ade anim kwasiese no Misan mi fra peja fie be menhia mu onwu ani mase nyasa onim so obabi te be betu na firi babi mu onwu ani mase kura 8000 kentewura eyeska bay 8000 kentewura na me kura mabase sese 8000 yemska bay ena so to petrol gu ka me be di sai boso menso no atoburu 8000 ni o men ya yendi ndi 8000 yeska bay a umu obi papa panyini sabe wonkoto na homa omna magire ne niama undu awe saaje koton didi na family ebra mo se masa afa wo de na ka ho ne ya ka bia mpesa be baka na wo yese ka makura mfa ho njew onfa ho njew babu esika na no timfa nyawe ana na boza da bia na nam na aborobo se because of ne wadua na obi papa abra bo mundi anka fe nka papa na abobra na nko ohwe ne yire sede nka opese ukunu nyama ho na wo se be opese papa no momo ye be ma mofom na de ohia se be ma nsi dan ma wo no ufisa sa de we nkwatwe de ampo de be chew mesre no obu ne ho pa minim se ye ya fra ne bo obu ne ho ndina no wo family atofom se kamide case se de ya me hwe agire dimise on kipu respect no me pon ya no afra papa so wura won fra okra nsende ma ne ntwadia edi week tiraso na mo sa de ba biem se ma mi ntua aka ya ante se wa tua wate tua na me home tua me ye ni ya ma tua o tua na chi asem ne nya tua na we na ya dai unim sa de ne wo ho sabe me ko ho na nya me ya na manko eno wan se bia ye toy no na kai ye ntoy we wura je wade wasumagwo ya to ni nyina usikanie me mfa so ni na watima to wade na aka wo hoyi na ubusa se papa wonfona no mpem dan ne moja ba watafe utu zezia ne sikente be bi okoto hu mafiri ya chi ne ye jeli na wa be kaso okohwini na so no abo na me na ba akohwie mesre no wama ne etuo nkotwene ba bi atwene na won try first kalemra na asumdie mra 3 days ye mu ne ya ye kasa ne nti ontua na asumdie mra ne di weakness abetena asem wesu bi mu a ene ne wono ala okay preka se powder immune booster dropper adwa trodman obo heba clinic omuna ede ebaye ukope preka se powder to a yemfre 0249761508 0249761508 preka se powder Lawson beverages or no the Lawson local mesha abedwa so Lawson the man capsules or the abedwa so or the man bitters will be abedwa bobi twitwa Lawson and the same as onye bia abedin to ayi yo no ni nyina e dream bitters no ebebo papa 0248619999 nekopebi Joy Cam Roofing Company Limited nekope chance papa emfa emoye dan so tachima na crowd sunyane wa kumase bogatanga kaso atamale obehu Joy Cam Roofing Company Limited 0540125816 0540125816 Joy Cam Roofing Company Limited Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sakro, the sickle cell doctor. Tell us what Papa new site and Dr. Professor B within Juma. You go to Yadia say 0243345392 0243
345392 Abe Herbal Clinic. Yakopa Gaini Binom, Againo Ebuapa, Smells Vital Herbal Mesha, Nibrofudi enono. Neno na bembe bianu bi etumi boawo e man paso komo eyode 0240616061 0240616061 na ye kwanya kope brukutu ato brukutu ne bemensu eye brukutu orofo Food and Drug Authority or the stamp na siso brukutu ebuapa akakado na yimu mase tenkom 0244620294 0244620294 na yenko dank herbal complex orofo yenko tu yade na se pachi number 2 ho na dank wo one City Life Harbor School no na wo ahotofie ene dank herbal complex 0266593330 0266593330 ahotofie ena mekanfo nam diamao Breso A1 Ventures or the Allison Soap Allison Ointment help me no or the abedwa so yenko na yenko to sa Breso A1 Ventures in the power dia be ebeboy pa 0592145024 0592145024 ne yenko emfa enko yanim omuna samoa for sure bema that's the GD say ya ma me mo say friend say nya kwa bronoma edina da no so no abronoma ya nyame aboa nti so de nya kwa na omuna ne abronoma say ya ma me ohwe no ma biye kakra the GD say asem ne ba ha no for sure bema wayade waya no abobo ya mane ma me bi ewo manhia asase kronkron no so ton no ma na seven predra sankeni enim se asem o ba bi na ben yeso a sa asase no oho na yede ko na emuma na ho na ye ka asem no na emum se ebeba se obi ono so to twa obi mini se ya na ye kwaya na se ye bai ma me abroad manya akwa daroma asem bai megidi se obabi abetutuma ko tikura nya ekasete ama okura na ye bekasa kama me kura na minim se asem we kura na nkawu dadada but ofosu so hwe papa yi o ka na kosem na papa yetimi chi papa bashiriwa sebin preduasa entoma nwono enna fom saa ansa na obi baye entoma pa kakran no wadi anya ebi abaye 5 pieces ana say na enye yize so na sebe wote faako ena nipa no oye de braw na se ja chates oye de braw o papa ekran entoma no ton no mako a different from the ode braw no short as here enti ya besre ya maame baby akeka kono ya kasa ko no ya na ya no edu nenso edumre bia asante kasa bi was afede mesi yoyi wan hwe yi a na panifo so pam hufu a oto ne bema bego baby asam no wo pa ya ka ho asam no enipo asan ko mani duru ha ya besa na nanam ahemfo a muni maame ya ka na sami megidi ese nipa bebre ya ahemfo bebre atotontoma no wo nenso baby maame ya mani dinya bedui in fact egu animu ase egu no ma bebre animu ase ye besre baby ankosu egu yen toto bo nko te said na menwa yi kan eti maami abron manya ko adaroma papa we abesriwa wa ma papa atwa kwan se dumre bi afo so adwendwen kwanti no ene obi tete wo hwe adwendwen tu twa ka kwam kura pa maami se wote sa asem wo ya se maami obeda papa obeda ne ka ene sabe ka abo no maami wo sapa na obenwu afa na no ye ka asem wo baji bigina baabi na me da bi ameka me se dumre bi wo maami ya ade na enya ka che se maami ade a odidi ni pa enye enko support wo maami eno na nipa bebredi bedi ho fo e wo so ahemamu no ade na maame ne ene papa yi no papa wo ya basiriwa anye bia papa enim ni fie de but ni fie kwa ni mu ne ba bi so na oba bi ana akura ikura na odidi atami ebe yepe ana obeche no de sebe akɔwie bibi sɛ sɛ bimpreduas no papa ya so no ma de abrɛw waton agye usika afa kɔwie sɛn saa de ne ya na mentia sɛ sɛ ofosuo obi timi gye obi ade ne waton ade no obɛkɔ na ade no so ni hɔ waton saa sika no ɛwai otuatua papa sika nkaka kra na kebianka watu awie sɛ baabi awudin aba bedu ayatan enye yani na san nipa ana sɛ bimpreduas ya tansam ne entan nipa enu ti sɛ obi tia mo obi nkoye sɛ sɛbe asam ne ba ne yetutu na basa ne sere ya ka ho asem kura no fosuo case we kura pa mi atsawa ma ba mframami aba tv su ma mi kura ne ho ye moma na no so ne kasa ma oje ofro so o de kakra kura beba afedi e fro ofosuo bi enu ode obi ka obeka se me refi e ka we e bede na saka papa yi sika wa jade achaw ai na no so de 5000 beba afedi ne ye fro wa hwebuada
papa etwa kwan saa na papa your friend kwasa be no odi power fom ana ha odi mi kiki jasu saa aden papa be so aden na abron manya ko yensa ye be se asase na ote so to ade no panina ne dia na ne dia no wonte saa otufo hene wonte saa yenim de otimi ye wonte saa kura wasante mamua na saa se so eno na ayi Mose yunasem papa na ayi asase kronkron baby a wote ton no ma na ayi asase kronkron iti ya maame no sebe abro ma oni ne huni akwan bi so we mini na tem oni ne huni ya ba pon no wa mia nya ko bi a edi asumdue baba e bi a odi sika no onya ni nyina kura na o matua de mfi se abeboa na on hye da bi nto so sebe pre baby a ensam ne ko no baby ho no mabam kura bu ne me sekura fam baby a wote woton ade na wa masa asemu ya be pie radio tv so me sekura fam Oforisuo mama ya me se baby a wo bia no obi nkotu nufo na fa papa isi camera no okay akoni bijania ni bijania asi odi asia na azenia se danu duru wa okay se di okan no okay abadwafo akasa na kurobia asante kotoko ne kan e wa asante ngomanim se obi ani wode ne nsabonkum ba kire ne kurase kwai se oba asante ha sabia ku sabia nyado ye ya sante ye bu ya hemfo pa nya asem ketwa anu ti asam no ba sa ye keka komanhia fie no na asam no kwa ne mu ya edu efiri se wo ka asam na de komanhia de a sabia ku sabia nyado so otwe oketre mayie na ankonkopa na sa hemfo bi ton sa asidi na kurobia sante kotoko hene asante mawuro nyam kase timitu wo mo de a ene se wo ma menya akodo obeso ho efrisa tuma wo ton ma kunini no entuma na nananu ma na efrawu etina na wo tuma na to no menya akoho no wo se wo kura wo sresre entuma na wo to no menya akoho wo ntuaka enso aton ate so mfa so ye ma me ne ye besre no se ma wo nguni ho animu ase efrisa se de me kura mesa tu ho na mo kura no ma di ya wa mama me no ena awia yi ada na obi papa peso ka kire ne se wa mobra kwai bi so ni ese china tum efisa ni sika wo ho wonam kwai bi so sa bobosia foforo so beton homa ya adwuma se de be ya na yire ne mabedidie no won sa wo de o me kosuku nyame tua nipa bi ka ya na nipa ntiase na me ka kire ne ba ne se media menya ne hwe won to ne panko be sia difo media se na ade ya me na china so e beduru ba bi na fosters na ba be pa achaw Ento obi aka kire ma menya akono se nananom ye besa se mo ka kire ma menya akose Sompa Asem Mpe Nipa fo se papa ne tuma na okọ free ye no wontuaka wate somfa so wo mra metuaka no nya ni guase ye no so do otimi ton tuma no bi no wate somfa so na wo de ton tuma bi na wufra na wo ho nyefe ye mra mehwe papa no so ho an ade ba ni ani guase samsa motete manhia eduru ba bia na mo ya nyoma bia nsɛmfra no wo so ton tuma ma ahema maami aguni ho ani mu ase wo mo nananom mo tontoma wo ko munya ntoma wo no ton wo ntoma no ko firi kro ntuaka ya wo boga bi wo entamwa papa ko akoma to ye mo ate ma hiti dodo ko akoma to ye me baba no so wo ye boga this time ko akoma to ye maami nya akona sana owi ankoto no ni atene nka na asa me frɛ na na ne fon no fon na maami to bu o ti ko akoma to ye mo ate aka bibi na eyam yakra ne se branimu mini am di na chiri free mu ana betu wonu se ma menya akon se se menya yie ti bomodina na peska no bi fa bremi wo hene nde wo po anim guase na ende kwa no peso wo frama fa ho mbe ba ko ebe wie school ana menya akon se me hiska pa e ko twa akra no school wo hene entuma me ma ta me se me de be fra me entuma no me yi entuma no bi kokotone wo di egu adakam no adachi me kura woni wa ye be kai won toma no me yi ntoma no kotone e bon sam kotone so no ma ntoma no bo a me to obo no e se me teso frate wenya na frate e no so me mpa moda apa so nsi mu frate ono sani me we nyina ya dia okay to obo ase wate ka akoma to yem wate ye yo tententu ya boye ntabam unze ye wo manhia zabre ye ka sei na nanum bi kura be ka te se maami wasam na ye ka no de oboga wo yentama ya ne twetwe komo bra ne nkon homa so pani pa me wa kwa aba
Yaso Abogaba. Bibi abako okay? Papa be ho ye na mo nso mo te say. Kama na say no da be na be sponsor program because they say the ice won by no say watch program no ho aha kwa ho yentimi kan sem bebre ti de be kan say be din komo kire ho. Okay, sure. Kena bronya bronya ya pawa mu official pasa ya so ko buta bam oko ko broni krum ba men chati for ni ahwefo obe ni de na ye ahomede kakra bi ya be 2 weeks bi na ye tie de chikakra na say the na pressure ne si ba me so no course no message ne ba ade ya say hey Sompa for us we dwane so papa se we dwane na say odam so that be nwane meba ti yaba kena ko broni krom te say ya ba besra encheda nya broni krom mu bebre a hu sene Ghana enye hu sa den so no e kama say yeda ya abrabo no ebi koda nim sene bi ebi kwara ni mse kanasa but enkachi e mekanasa omo nkentena omo kentena omo betimaduru enya chiri South Africa haya yes South Africa haya then so kwagusi dey snow to so ndeye South Africa abrafo na kwachichi snow to omo nkeka omo kakra no mo ne bibi kakra no se ebeye be encourage o Asem be encourage o I said kwaya fa so ye foundation na enye papasa se fa pem no so anyi ye isi so be buagu Asem no ti kakra nkre ye hwe esa da che se ne na mu sa ne na no no ba okay Kedu gas and oven katacho bema etiase no na onfa dwumade we ni ago enti enye ono kwa na ba Asem Mpe Nipa chama no onem yankasa mebagye wakode na manfo bi gire chi totobo ba park na so de oso aba bagye se me ne me ba Asem ti se me no matontuma kura ma me nya ma me nya ko atontuma ma me ba me ano afi na me de rap be rap ho atentuma de wo ho ye wo se me chichire ho kama na mde ma me ba no lumba ye wa ba kura kwa fa so de amani bia wa ba ti lumba ti na za manfo bi na do the men rap no what the bag buy me na ma wo me ba na me hwe no kwa me so me hwe no de wanyini ntende ti sure babo adi so no okay 05513131 0548 first caller Kedu gas and oven ke mami nyako se uti asem bi ofo de be kan se mpanifo aka bibi bebre ya na eya hwe oma we mo ho ade a ensanadwumafo edi ho yaw pa ene saade we ye ne ye ensanadwuma no mikra mete hayi me bo omo a omo de me ka omo wo sika pa awu kurum ha kire o ye mbehyew omo timbe je wo niema but ye ntua ebe ye wo ne akina enne akina a omo wo sika o doctors fo nyina wa ha what you say enti kama say ye ne ye anwene ne de omumuyen ye won sanadwumafo bi wa agu because of free ankofo free bebraya ye nwuma ankofo ntua carpenter for mason for tiler for one omo ko ye adwuma ne wi ye ntua ebia ni ano wade ono waton eno betumi kodum anaso obitumi costo obi kwaje ne ma koton no wadi ono amfa so no amfa sika ne nko wadi sika na sa di mfaso na ka ho ene ekoso yi ti de be kan se empanifo asere bebre yenso yensere ntato se akokora na ebre ono de eye kakra amfa bebimre no nso eho nto ne se de ene ne ho ato na otimi koba ono wasomdwe no ti won fa bimre na maame no nso papa no nso nya asomdwe no okay Kedu gas and oven one ne honam kani na eba ebesa no hello hello udin baby a ufrefri
Asem me kasa pia ba ya mwase. Yenti o Mpe Nipa. Na me da mwase se moka anyafo asema no. Na dia mami asema wo ye die. Ya mai ya dia okoboka. Wa moka wa koton aje won fasu wedi. Tafalo. Me ba no se. Me se. Ye. Maame na anya ade. O so che papa ni sika ma no. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Yenti o. Ya ade mamni ede. Anya ede kra. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Good afternoon. Me ka se ati ko. Yenti o bapa. Yeah, me pesa me ka se mami nya akwa se. Nya akwa for Yesuban no, enye fadan. Nya akwa for Yesuban no, enye fadan. Esuofa, me bre e want to mapa. Nya akwa for Yesuban nya fadan inti mami no. So what on and card de no ntia a chere ben any apelemle e ba wa bedan ne ka. Hello. 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 Ya basra se oni edi koma ma volume no ko from ni koma fa nhoma no so. Hello. Yes sir. Baby afrefre udi. Good evening sir. Majo so kada chi yenti o. Me kasa free bla fun kasi. Yenti o. Na me na sem na me pese me kabi. Yenti o pa. Adam no anya de o yem pempensu papa ye nyina du na papa pani. O de sa fan wisu a. O se entwa ye ma me no ontra na oni papa ne kasa no free. Okay. Hello. Omuntua da. Ente suban e won pe ade tonfu mu ne adwafo bimbebre. Enti maame no mon kan kire no na mo force no betue ka no ebi wo. Okay. Enti suban e wo Ghana ka fo ni bi. Okay. Hello last caller. Ya ka kire maame nya akose ma o manyoma bi enye saade no enkire no. Oh yeah. No ma bi se na ma sebi obi enya mmoa no. Obi wa ankoje obetua pa but de mahunti. So cha se na ya na kan se asrewa hu bi penti na asrewa jeje ne ba. Mo ina ni ato nchen. We obi wase obi chance. Sa na ekoso na ya na ba ha kwanya sa obi kwaje obi force bail obi kwaje obi force no akoton waton wadi. Okobusa na no akwaya se no aka cho se fame kokot. Ghana sem. Okay, abroti ya fa ye manu tudwa. Friday May Niatimi Yaw Osei 024358 another 5878 0243 58 58 78 and now 0552 095593 0552 095593 0552 095593 and my me no be abefre bia no ye beje oso ne yape wasema no pomasi bread ama ye make edu gas oven so ami police station echi ho abola kese no ye mana kwa aba na eje wa akwa de so ne ekwan bia so mehwa amana agene ntuma akwa ye mana kwa aba wa hase no ai eno nyame ya no be ba sen ma be support ye nti oba na ye de no atudwa. Okay, seka se be ma de wo a eso hwe oba ema obi ntufo se hwe oba nti no so obi na se na je so fosuo ne baba na ba nti oje ne tuma me na me koto rapon enyem wasem ya so de agudi akonfo no de agudi no eba ababa ba hihye so ene Ghana gina kono eno ti ye besre se obi ekonu kotodwa ni mu a omo empaye ema Ghana ahia ne land yara na yasase ni abodenden na nananom na agi wo man esi ho sie ye bia to aso dia ye besre
sɛ na obia mfa ne kotodwe ensi form emo empire emfama Ghana akwani asaso obi bia da woboaye ema Asem Mpe Nipa dwumadie aba na wiye ye beda ase ye ma mu nyina mu anitia ade na no ones na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho teche ma eno ene